Hello penakbara aku nak hilang mentakasinya apa saya kawai pat kan dia kejingnya pejing rai kan dia kejing rai bam mentakasinya pej balang best bah namar balai fitet namar bau bro jangan mau dus jangan DJ Limori uang yang bro react no tu kejing rai jangan mau namar bau lapan mi jing rai thamai kepekerteng kojing kemen ki aklang separam tu mah ki para jong ki aklang ke video ti kalau orang utop kan react net mentai ti mentak sini ne pegan kejing rai ne pe kalong kumno kejing rai you ti warjupat pet pejar takut kan ke video chalo iya no kojing kemen pom syutia creation oh kum gitu ki jong pak one job sok klet oh nyak kali gentai oh daka gypsy bat oh ikan pi ka jingnya shikar kom shor da gang ha ini te iba di mori ong yang apa kiri para jong jo imo ba ak ni ya kali kini oh as pun mahir as da gang oh kaget terjurai lo oh tiba habriu bahi para ju bro ba habriu ba tuh entah oh hai guys jing squid bro squid mah Temak mati smile dulu smile rata oh kucing kemen oh keren terima kasih wow terima kasih parare cuci kondom besar kucing kemen nyanga kucing kemen wan hanga oh kan bahagia kamu juga sini yes bro jom oh ni jom untuk tela mana bentuk untuk ni kojing kemen snow kemen shisha ban sab ini kajing rai ka kerteng ka kojing kemen rai di Ivanisha bat udi bro udi mau bat snai kan ni te kum no perlok ikan bah tu ka pat bakia shong gypsy
long gigang dah. Dari ba shubu ma dari ba gitu sia gigang shubu kawan kidnap yang masya Allah ngata. Pat kat no kan jingis kuin kencing bahabriu ma gigang bahabriu gitu. Udah kidnap gitu tapi yang bat menile dah. Nenam perlok. Kerkai. Dia itu perlok kum nak jirai ka best plat ni so shit ba kan jirai haptam no per New Year Christmas ini kucing kemen bat namar ba ke barang semla ke barang biang kerta ini kemen mit mo namar ba ladas ngosi mentoi iban emang ni pertai mo haba irang ni pertai te kabala ini de ban de kam ke ba ban pen kemen ini ban kemen ni weru mende ban pen ngosi no ya no mo de na pro de na de ate kan kejurai keteng kucing kemen sampai telinggaran po description te bro 5 ori kublai shibun ngabas makan ni jurai jupi best plat bro kan ni jurai te ate takum tu te description dan apa saya like subscribe mah kenang bangin ya kemen ni ya sumpah te takum ta kublai shibun parlak yang saya share yang video